تەماشەوانێ خانی تیڤی دەماوە خۆش بە هیویدێکی مرەوشەوە باش بە دوێ خەلەکێ دێ چەند مژارێ مەهەنە ئەمێ بهەڤرە بنرخینن ڕەخنە بکن شرۆڤە بکن و قەحوە خۆشی ji bîr nekin em ê li gel hev vexwin kerem kin em dest pê bikin. Li gorî medya PKK parêzer çûn Êmralî wê serokê PKK birêz li nav di kevana de û xetek jî dibin de Abdullah Öcalan ew ê bibînin. Çiş hevdû dibêjin, çiş hevdû fêm dikin wê çi ji me ragîdin ev parêzer yanî îdî naskirî ye ku wê çi bêjin. Zêdeyî tiştê ku Apo gotiye tiştê Xapo gotiye bi dizî dibêje îdî ihtiyac hewcedarî pêwîstî bi parêzeran nemayê. Apo bi telîfona bi Ewropa re diaxive. Rêveberiya PKK ya Ewropa Apo dîrekt bi wan re diaxive. Bi alîkariya Mîtê Apo bi Qendîlê re diaxive. Bi alîkariya Mîtê Apo bi Mazlûm Ebdî û Qesedê û rêveberiya PKK û Qesedê li Rojavayê Kurdistanê diaxive. Pêwîstî bi parêzera çi ye? Ha parêzer çû ha parêzer hatin. Mala min ê wê çi gû bela bikin yanî wê çi tiştekî wilo cuda çi tiştekî balkêş ku di telîfona de di mobaylê de ji Fuad Kafr û ji Zêbêr Aydar û Mazlûm Amed û Adam Uzun re nabêje Apo ew ê di rêya parêzera re wê bêje. Tiştê ku bi Cemîl Bayêk û Mustafa Qaras û Duran Kerkan re diaxive û di rêya telîfonê de nabêje parêzer wê biçin ev tiştî nihan ragihînin. Tiştekî nû tune. Li gorî medya Tirk a li gorî tiştê daxuyaniyê berpirsên Tirk a Dewlet Baxçelî serokê Partiya MHP xalê Apo xalî wî ye Tirk çend daxuyanî derxistin tê de eşkere digot gerek Apo derkeve bêje Qesede gerek çekê xwedeyne. Gerek tevlî hikûmeta Şamê bibin. Hikûmeta Şamê jî kî têdene çend Tirkmenên ku di nava artêşa Colanî de wekî Ebu Emşa, wekî Sêf Polat, wekî ev grûpên çekdar û çeteyên êgirêdayên Tirkiyê di nav de ye bi tevahî artêşa Colanî girêdayê dewleta Tirk lê di nava vê artêşa Hanê de hin hêzên hin grûpên hin taybet ê istixbaratê dewleta Tirk in hevalê Dewlet Baxçelî ne. Dewlet Baxçelî ji Apo dixwaze ku Apo bangewaziyekî eşkere û fermî û belge derkeve bêje ji Qesedê re herin tevlî artêşa Sûrî bibin tevlî rejîma Sûrî bibin. Agir ketiye qûna Dewlet Baxçelî derdê dilî wî derdê qûna wî Qesede nemîne Qesede. Rojava nemîne Rojava. Destkeftên Kurda di destê Kurda de nemînin dîsa vegerin rejîma Sûrî. Her wiha Recep Tayyip Erdogan jî nedûrî helwesta Dewlet Baxçelî ye. Bi her duya girêdayî Dewlet Baxçelî û Recep Tayyip Erdogan Apo jî helwesta wî ev mal e. Dibe ku di van daxuyaniyên ê ku parêzer çûnin niha parêzerê werin dibe yanî ez nabêjim tekez dibe ku Apo hin îşaret bi şêweyekî dîrekt ji wan re bêje herin. Ji xwe Apo nameyek şandibû nameyekî resmî şandibû ji Qesedê û Hesedê re û entegrebûyînê dike wekî ne pêşniyaz wekî qerar herin entegre bibin. Ev gava Hanê ne gavekî şûndemayî ye
گاوەکی پێشکەتیە ji bo civaka demokratîk civaka ekolojî tiştekî baş e tiştekî di cih de yê herin guh nedin nerînên netewiyên teng û tiştên bivîrengî. Ev nameya Apo gihaş tibû bi şêwekî resmî lê Dewlet Bahçelî çi dixwaze? Dixwaze ev name ne bi dizî be ne di çarçoveya rêxistinî de bi na ji raya giştî re hemû kes bibînin hemû kes yanî li gorî xwe şirove nekin zelal biaxive xapo yanî li gorî daxwazê Dewlet Bahçelî gerek zelal bêguman bê şik û şibe biaxive ji wan bixwaze herin teslîm bibin. Helbet Apo vê nabêje Apo wê xweşik bike çawa teslîm bûyîna xwe ji dewleta Tirk re xweşik dike çawa teslîm bûyîna PKK ji dewleta Tirk de xweşik dike û dixemilîne û mekyaj dike û dike tiştekî modern û tiştekî baş û tiştekî rêform û şoreşgerî û welatparêzî û li dijî siyonîzmê û li dijî emperyalîzmê û li dijî İsraîlê û kapîtalîsta modernîte û Apo van tişmiştîhanê ev fezleke van derewê nihanê wilo pê xweşik dike teslîm bûyîna xwe û arêxistina xwe xweşik dike dixwaze iqna bike her wiha dixwaze qesedê jî bivîrengî lê xuyayê têr nake li gorî Dewlet Bahçelî têr nake gerek hîna fermî eşkere zelal ji bo raya giştî a Tirk raya giştîya Kurd raya giştîya navnetewî heva Apo bi şêweyekî dîrekt û zelal û bêşik û bêşibe û bêguman ji qesedê dixwaze herin xwe teslîm bike. Helbet di vê dema da wî jî de raya giştîya Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi taybet li Bakurê Kurdistanê li seranserê Kurdistanê mijara qesedê û peymana dehê adarê 2025 di navbera Mazlûm Ebdî û di navbera rejîma Sûrî dişopînin guman hene bi berê jî behsa vê meselehanê kiriye yanî ez lê dijim wekî kes wekî Kurdekî wekî nivîskarekî ez lê dijî vê peymanahanê derketim û heta roja îro peymana teslîm bûyînê yanî tiştekî wilo baş ku mero xwe pê bibîne kêfa merojê bê hêvî tê dihebin tê diçûneyê ev peyman bi emrê Apo bi emrê Dewleta Tirk dibin çewsandin û zexta Dewleta Tirk ev peyman hat morkirin bi qesedê hat qurtandin û hat qebûlkirin lewma hûn dibînin agirê ku ketî Baxçelî û ketî Erdogan û dixwazin bi lez û bez zû ev peymana hanê bi cih bê ez vê jî werbêjim yanî helwestên Apo daxwazên Apo êrîşên Apo li hemberî İsraîl li hemberî Amerîka ciyê nerazîbûnê ye heta kutleya PKK jî kutleya PKK belkî gelek ji wan eşkere nakin lê di nav xwe de di nava civatên xwe yên teng di ser asta kadro ser asta alîgir û welatparêzên girêdayên PKK nerazîne ji van tiştên hanê ji daxuyaniyê Apo nerazîne ji bo çi ji ber çi Apo têkeve sengerê Baxçelî û sengerê Recep Tayyip Erdogan û şerê İsraîlê bike wana derewa dikin wana dibinê masê de têkiliyê wan bi Amerîka û İsraîlê re hene berjewendiyê wan hene lê li ser medya şerê İsraîl û Amerîka dikin çî Kurda heye çî Apo PKK heye bi İsraîlê û bi Amerîka rabihere êrîşî wan bike baş e Hûdapar jî şerê İsraîlê dike û şerê Amerîka dike û piştgiriya Filistînê dike Hûdapar hûn şerê Hûdapar dikin hûn dibêjin li ser sosyal medya çend qeşmer meşmerê xapoşî derdikevin jin û mêr nêr û mê derdikevin û berê xwe didin Hûdaparê hûn çima piştgiriya Filistînê dikin hûn çima piştgiriya Filistînê dikin û gerek hûn şerê
إسرائيلي بكن وبفي منطقة هاني باشا أو شري إسرائيلي دكن هودا بار فكيكو ودو بارتي وشاقل ماس بارتي شري إسرائيلي دكن آبو شري إسرائيلي دكن دي ميكي دفي سنگرا هاني ده هودا بارو دو بارتي وشاقل ماس بارتي حوالي هفن دجاتيا إسرائيل وأمريكا هردو حوالي هفن دقيشن هف هودا بارتي كلياوي بآكفر هي دستك وبشتگیریش AKP وردگره جه دولت آترک دگره هر وها دو پارتی و چقل ماس پارتی باشه اون جوو چه گلی کرد ولو گیجو میجود کن اون چما بویرنگی هانه گلی کرد دخابینن اف جبو چه دو برجواندیه کی دیه و یعنی ایدی ناسکری یعنی لگوری ما و لگوری وجه گلی ما ولاد پاریز ما کرد ما لباکوری کردستان لدیاسپورای دولت باغچلی پس نه کی دیده دولت باغچلی پس نه کی بده گرکم تفوی کن دولت باغچلی سبه پس نه مناده پس نه ایوک هوشنگ اوسی که رخنه لدولت آترک دیگه لباغچلی دیگه لأردوغان دیگه لذهنیت دولت آترک دیگه لآپو دیگه دولت باغچلی پس نه ای کسی وکمه ناده پس نه نویسکار و روشنبیرین کرد ای ولاد پاریس ناده پس نه خفروش هاده ده پس نه کرد خو کردین دولتی کرد ای کردلار کرد باش ای وکی خاپو دولت باغچلی دی چه پس نه وانده ده دی چه آپو رولکی باش لیسی عبدالله اوجلان تشتکی باش کریه و نظانم چو و هینا بیتر گرک هلوستاوی لهمبری قصده دا خوازاوی نامهاوی لهمبری حسده و قصده و هیزن سوریا دموکراتیک زلال بر جوان بخوازه دیرک جوان بخوازه هر تبلی رژیما شامی ببین کید بیجه دولت باغچلی جه کی دخوازه جه عبدالله اوجلان دخوازه به ویشی وازه ون چه دی بیجن افتشتکی باشه قالوا تشتكي خيرا وكردات دهي دولت باغچلی وی بانگوازی هانه وی داخواز هانه جا آپو دکه آپو پیک بینه ام چی جر بیجن آپو لگوری حزو خوشو داخوازا دولت باغچلی بچه ام چیش آپو رو بیجن ام چی جر بکر برسیف بدن اف کسی انکو ولو در دورا پکیگی گرک برسیف اکی جوی پرساحانه رو ببینه دما آپو سروکی گلی کرد سروکی وانی نووی تیکه و خزمتا پلانا دولتا ترک دا خوازا دولتا ترک ام جیر چی بیجن ام چی جیر بیجن ام بچی وازی بنا بکن ام بیجن تاکتیک حوال یعنی ولو نابه دوزا گلی کرد مافی گلی کرد لباکوری کردستانی لسرانسری کردستانی نا آپو رخص نا آپو خواز سر کردا فرض بک بری میں دوزا گلی کرد نجوا کا دموکراتیک نه توا دموکراتیک نه کومارا دموکراتیک نه جوا کا اکولوژی تشتكي ولو تنا يعني كرد تجاري ندجي خورستي وخزاي ندجي ما في إنسانا كيد ببلا ببا كردنا لدجن يعني دوزا كردا دردي كردا ايش وجانا كردا كرد هقواسا قربان وكشتي ندان جبو خاطري ما في قونا كاكشار اورا مار و قونا سزاي تمالي هلا يعني كرد تشتكي فايدة نكرن كرد وكي كرد جكاكشار اورا مارو سزاي تمالي وقونا هرديات فايدة نكرن هلا روتيندا ما فايدة كر روتيندا هنرمند وبراستي يعني جهة ريزية بس دوزا قالي كرد نا وما في قالي كرد علاقة وان بقونا وان كساتنا تي
دوزا قلي قرد علاقة وي بمافي هوموسكسوال وليزبيان تنا آپو ورخصنا آپو ودو بارتي وشاقلماس بارتي وشبقرين تركي جيني وهذه أنتي غوريباليزم وأنتي نظام شو وأنتي أمريكا وأنتي إسرائيل وأنتي ميروكي هاني دوزا قلي كرد ما في قلي كرد آنين آستو قنا سزاي تملي وقنا كاكشار أورما شيء ما علاقة ما جاية وكي قل وكي نتوا وكي دوز او سربستن آزادن چدکن جسری خوش دستی خوش قنا خو آزادن تعلقه ما بتنیه دوزا ما في ما بريز رمزي كارتال بريز زبير ايدار بريز عثمان بايدمر خوشكا ليلى زانا بريز احمد ترك بيجن علاقه دوزا قلي كرد بما في هوموسكسوال وليزبيان وفان كسي هانتنا پشتگیری جبوان پشتگیری ام دکارم پشتگیری آوام بکن لینا گلی کرد نه همو کاکشار اورا مارن جبو خوده آپو ام آنین وی حالی گلی کرد دوزا گلی کرد آنین وی حالی خوزیاش مالا خوده ره بره حسن بیندال حمزه بیندال با شوفیر سروکاتی نال آلمانیایی برش مرور بحثا چیروک خاپو بکن يا وده بس يعني إجا شوفيري باخشالي وباخشالي شوفيري أبو وأبو وأف شيروك ميروك أفس لكي فيداوي دوزا قالي كود ما في قالي كود ولو تشروك كرين ولو بيس كرين جيم كرين داخستن أصلا ما في قونا كاكشار ورما علاقة مجي ياو چه علاقه کرداش و مثلا هانیه کرد کارم پشتگیریاوی بکن مافی بکن دناوا پشتگیریاوی بکن کسک نه چه ظلم و زوره لی نکه چه افسوریه لی نکه ام پشتگیریاوان کسی عان دکن وکی انسان لی نه دوزا گلی کرده دوزا گلی کرد نپاراستنا خوزا و لاور و آجالاییه خاپو دوزا گلی کرد آنی وی آستا هانه وی آستا هری نزم و هنا كس هنا كر هنا حتى نها كر هنا لدفو زرنا خاپو دخل رخناجي ام دكن اف رخنا ام دكن دف دافج الشهيدة كلو كي بحصا شهيدة كريه هاي خولي سر شهيدة مسألة دور بخل هفال ما تنابي يوشن کو سي دف دافج الشهيدة هاي تو سروكي خوب قربانا شهيدا ببن ناس دف دافجم شهيدا آپو هنا لشامي بو هنا دگو گرگم حساب شهيدا بخوازن ترول لشامي توريزمي دكه وش خور خوبان كربو لشامي كيفاوي بو خاپو وكي هارون الرشيد شيا وجمر دهات حساب شهيدا امي گرگم حساب شهيدا بخوازن ونشما شهيد كتن از يعني شهيدا د پاريزم دوزا گلی کرد پاريزم ما في گلی کرد پاريزم نه خاپوي كل بورينج كجر شهيدن كو كچو خورت كردا بفيشك وان هاتن كشتن بحثا عسكري ترك دكم آپو لبورينا خوش عسكري ترك خواست وديتي من لبورينا خوش عسكري ترك خواستيه دبره نها سرکرده کی کرده بحثانا و لیبورینا خو عسکری ترکایا ارتش ترکا بخواستن نه و داوا ویل سرسری بقلاپا دبره یکی جو کرده نویسکار سیاست مدار ولا بیش ایدی شرمه از گمان دکم یعنی اگر نه نوی هاتنا هانه آپاره زرا دا خویانیین آپو وی برسوکی ارینی بده بانگا دولت باخچالی ویج قصده و حسده اشکره بخوازه یعنی خاپاندنه که دوی واره هانی ده هایه و شخواه کرن کل باکور هنه کرن لروجاواجی هنه
كري مجي هنا ولو بر برخو نكفن دما أزرخنا لباكوريا دكم هنا كاس جمر كومنت هذا نفسين أبشي تقري خوش باكوريا قرتينا بري منا لجمجي كري هنا كري خابوشي هاتن خابادن كو حتى نها كومبلو نافنتوي نووي ناف توتوي وشرمزار دكن وآزادية فيزيكية خابو دخوازن وآبوشي تو دبيشه هرم بشامير انتقربن هرم بالجولاني هرم بالقاعدة بجبهة النصر انتقربن دور صافي بك نتني للجموع نتني ل كردي ماي باكوري كردستان نانا لروجافاج يعني لفر لأوروبا جي لروجافاج حتى روجا إيرو هنه پاراستنا PKK و خاپو دکن عفرینی PKK کردن عفرینی هنه کو PKK بود صدما داگر کرنا عفرینی و ایران کرن و کاویل کرنا عفرین و حتی نا هنه کس هنه عفرینین و PKK پاریس خلقی عفرینین و قربانین کوچبرن مالی وان خرابی عرضه وان شو ملکی وان شو و PKK پاریس حق واسا خاباندن حق واسا کرتی کاتی جوان ره چه چهار سری از جوان ببینیم دوی حالی آنه ده برای ببینن قنج خوش به نوشی جام دخله که در باسوی دم بحث کرد کمدیا PKK و دیسا دست به دف و زرنا خوابک و دست به حر و زرزرا خوابک و کمپلو ناو نتوی و کمپلو ناو نتوی جده اکتبر جده نهي مها جوت مهي مها اكتوبري اف حر وزرزر دس بيدكو حتى باز دي سماتي كومبلو انا بنتوي انا بنتوي وجو درد كيفن دا اخر بر برسيار وسياسة مدار وداخياني وكومبلو انا بنتوي بردوامه وكومبلو انا بنتوي تشيك شو وجبر چه كومبلو انا بنتوي چي بو جبر کسایتیا سروکاتی و گرینگیا سروکاتی و سروکاتی نتشتکی نورماله و قادپه و مالباتا برزانی چینابه یعنی چینابه آگر دواندهیه چینابه بحثا مالباتا برزانی نکن بحثا چه بکن؟ بحثا قحوی بکن و مالباتا برزانی تیخناب مسئله قادپه تیخناب مسئله بحثا چه بکن؟ بحثا دسمالا بکن بحثا چه بکن اوی چینابه بی کدف واویجن مالباتا برزانی و پارتیا کدپه PKK رحت رونانه کرم ولود وانده گرک دف واویجن PKK و دف واویجن مالباتا برزانی شخور لوی شروانی هان بنرن فرمانداری هان بنرن که وان جوهرين كولوش دفي دهركه وبحصا كومبلو انا او نتويت ليقو دار بكن محن فرچين ولو جا اخافتناوي جواري هلبجارد ام بهفره پاربه بكن ام دي كيفن سالك نو اكومبلو انا نتوي و تيكوشينا الهمبريوي ما 27 سال لبي خويشت ام دي كيفن سالا 28 بوي بونه يكو اف كومبلو لدار خستن آنین سری گل کرد آنین سری مروواهیه ام باللعنات شرمزار دکن ام وانا لعنات دکن و ام تیکوشری هری مزن یه آزادیه ریبر آپو برزداری به حسکرین به منتداری سلاف دکن جبوی بکاربن قوم پرو آخو هنکی بنخمیننجی جوان را آمور لازم بو جبوی گل کرد اویا جی جهیزین باشوری پیدا کرن İşte به تایبت مالباتا بارزانی پیدا کرن جپدکی پیدا کرن سیاست باشور تبلیغی işi bu و به وی آوایی اف کمپلو هاتل دارخستن بگمان وقتا مرو اویات دینه زمان اراده و هزکه هزین باشوری یا کو بکاره به کمپلوی پیش بخواه تون نبو اساس خودان بکارانین جبوی بنخمینن هنتشتا هن آرمانجین خوین ببخت اونا به وی آوایی هنکی وکی آمورکن نخماندنه بکارانین یعنی ده همان دمه دا قوم پرویکر لدیجی گل ترکیه بوجی به ویاوایی اساس لدیجی دولتا ترک بوجی
نهاجی جبر کو اف دکو دولاب هنه کی هنه لیستک هنه ام وانتشتانات این زمان دبینن ریبرتیا ما اساس بسک ناخو اف قومپلو به شکلی والا درخست نخوا وسا نبیا و انجام این قومپلوی پر جدا بیا و تام جی لگوری برجواندی او پلانسازیا کو هزین هگمون دانی بو پیشیا خو و انجام به وی اوایی بیا ای چه ارمانج کردن به وی قومپلوی چما سروکاتیا ما هدف کردن ریبرتیا ما یعنی خودی شخصیت که آزاده اویا تشتکی نوجی نینه جه دسپیکه و حتی جه زاروکاتیا خواه خودی میله که بوی اواییه یعنی نبویا عایدی دایکا خو بیله نورمال ده همو مروف تکیلیا هری خورد و گش به دایکا خو را داتینن پرورده خوی اساسی لبر دست دایکا خود بینن به دایکا خو و تنگریدان میناک ای وقت امروز زاروکاتیا ریبرتیا ما ام بگرند است ام دبینن کو سروکاتی او چارچوبه یا کو جالی دایکی و جالی جواکی و جالی پرگالا هی و جر هاتیه دیار کرن قدر کو هاتیه نویساندن تو دمی قبول نکریه işte سروکاتیا ما اف تشتاج هولی را کرد چون که پلانسازی وان او بود چارچوبه پلانسازی وان دا رولی ددنه میناک پیدا که رولی ددنه کو کرده چه کرده نتو پرست و اویا جی دبه سادم کو به گلان را به دولت ایندن را پرسکریک اینجور به جور بجی و کرده بکه آمورک دست هزین مزنده ای سروکاتیا ما به ایدئولوژیا خو به ریباز تیکوشینا خو به سکنا خو جبر کو گل کرد جوی پوزیسیون درخست یعنی جو پوزیسیون آموربوین درخست کرد آزاد درخسته هولی و اویا جی هر کوچول کردستان برفره بو لچار پارچه کردستان خطا سروکاتیا ما اساس بو تفگر آزادی خورد بو او پلانسازی وانا کو وانا دابو پیشا خو هر کوچو وسا چوسی ضعیف بو روخیا به وی شکلی جبوی استراتژی خو یا کرد و کردستان جی پیوستی دیتن کو مداخله سروکاتی بک چونکی سروکاتی کردکی جدا بو کردکی آزاد بو خودی پلانسازی سربخو بو و تیدا نتو پرستی نا یکیتیا گلان هبو تیدا روجلاتا ناوینی بوین هبو و باوه اکی گشتی جی لدجی پرگال و چاندا مدرنی تا کپیتالیست مثلا ما فهم کر پس نه سروک خود ده و سلاواش سروک خوردشینه و بمنت داری وی سلاو دکه وی پیروز دکه و سروک ده سروک میه و سروک ده نظانم هندی که کمایی تبیجت میره جا میه و تنظانم تاجا سره میه و تا آغا و بگه میه و تا سروک میه ما ام چی بیجن ما ام بیجن تا سروکش خود سروکه طب عاقلش خود سروکه اما سروک نووی سروک نتوی سروک گله کوت عبدالله اوجلان نظانم همات تو چی بکشمه آنجا ده اف مایه که هنگی نمازانن پس نیوی خاپو بدن ها نمازانن چی بیش نما وی کرن پیغمبر وی کرن خودی وی کرن صحابی وی کرن ولی وی کرن کرامتی وی هنه و نظانم چی وی او دنیا حمول بوی مجو فکر سروکاتیه لدنیای برابیه و سروکا کی گردونیه کرو گردونیه چه حال چه حی خولی سر حی تخولیا خاپوب سری خود کرو عیب گردونیه چه گله کرد لباکور کردستان حمو دنگ خوناد پارتیاته و خلک بلژیکا و آلمانیا و امریکا و اروپا و لاتین امریکا و ورن فکری سروکاتیا تب عجبین از کردم از 20 سال مام 20 سال بککیر 21 سال 22 سال از سروکتنا عجبینم و از بتندی رخنه دکم و وی شرمزار دکم بده هزارا دفش پککی بردانش پککی جدامزرینرین پککی بگره حتی روژا ایرو به 100,000 حواله پککی بون دفش پککی بردانه تجمر حاطی تدبیج سروک تبی سروک کی گردونی کی جانواله گردونی کی اف کی وی عقل هاندایی تربن خودی کی وی زانبونا هانه دایی تا ولو سریت چاندی سروک کی گردونی ناو نتوی ناو نتوی سروک ناو ننوی ناو نتوی ناو نتوی یا عیب جوری یا اف چیه اف چه اخلاقه اف چه گوتنه او جاوی پس دیوی بدن او جبر چه کمپلوت چه بو جبر کو
هێزên hegemonî komploa xwedanî ji ber kesayetiya serokatiyê û xwestin rê li pêşiya Kurdên neteweperest, Kurdên nijadperest, kînî Kurdên neteweperest û nijadperest KDP û malbata Barzanî rê ji wan rivekin. Apo girtin ji bo rê ji vanan rivekin. Çawa tişta wilo xwar û mar û tel û mel û keleva jî wilo bi hevdû kirê dîtin. Çênabe behsa komploa navnetewî nekin û malbata Barzanî û KDP nexin meselê. Ev berpirsekî payebilind ê PKK jî di medya PKK dertê van tiştê han dibêje ev ya ji Kur'anî ye. PKK di serî wî de çandî. Cemîl Bayik û Duran Kalkan mît di serî wî de çandî. Ji xwe lê binerin yenî. Di çarçoveya komploa navnetewî de armanca wan rê vekin li pêşiyan Kurdên neteweperest û van Kurdê han wekî alav bikarbînin Kurdên neteweperwer, Kurdên neteweperest wan bi alav bikarbînin li hemberî dewletên herêmê û gelên herêmê û şer li dar bikeve û Kurd bimînin alav di destên van hêzên hegemonî ku dixwazin hegemoniya xwe li ser herêmê ferz bikin lê serokatiya me hat û vê tiştê han têk bir. Îç û ir çir û vir serokatiya wî hat van tiştê han têk bir. Serokatî nadixwaze hegemoniya Tirk a û Tirkleşme û Tirkperestî li ser Kurda ferz bike, li ser Kurd û Kurdistanê ferz bike. Hatiyê ji mir behsa hegemoniya hêzên İngilistanê û Amerîka û İsraîl û Siyonîzmê û Tirkistanê û dewleta Tirk û zihniyeta dewleta Tirk na. Ev na, ev ne têdê ne. Hêzên ê derva ê çerçeveya sînorên Tirkiye. Serokatiya me vê plana hane têk bir û Kurdên azad ez dexîlê serokê te û Kurdên kole, Kurdên kole ê wek serokê te û yanî wekî te jî. Ne heyfa te ta xwesa emirê xwe li çiya qedand serokê te dema hat gotin tu çend salî bû, tu li kur bû, tu ji min hatî pesnê serokê xwe dide. Serokê me vê plana hanê têk bir û Kurdên azad çêkir û xeta serokatiyê li her çar perçeyê Kurdistanê bela bû û planê wan têk bir û tevgera azadiyê pêşkest. Ev hemû bi hev ribû sebebên ku komploa navnetewî li dijî serokatiyê li dar bikeve û wî vegerînin mala xalê wî û mala min ê dema hîna di firokê de bû digot ez dixwazim xizmeta dewleta te bikim û ez diya min Tirk e û li pêş berî dozger di mehkemê de piştî 6-7 meh girtin apo derket. Nizanim wê çaxê emirê te çi qise bû birayê hêja birêz xebatan dok tu li kur bû dema apo derket û ez lêborînê ji eskerên Tirka ji dayîk û malbatên Tirka eskerên Tirka dixwazim û şehîd ê parêzer dibe şehîd got şehîd. Veger medya Tirka daxuyaniyê serokatiya xwe bineribê çi dibêje. Eger ew şehîd bin, eger eskerên Tirk şehîd bin demekî tu terorîst e. Wilo ye. Çê nabe hûn her du şehîd bin. Çê nabe. Yan ev her dûyê qurbanî nego qurbanî jî got şehîd dema wan bilind kir asta şehadetê kîne kesên ku dihêlin eskerên dewleta Tirk şehîd bikevin dihêlin apo lêborînê ji wan û ji malbatê wan bixwaze tê û hevalê te ne. Endamên tevgera xapoçî ê ku hatine xapandin mixabin. Ja çi dibêje vî biraderê hanê serokatiya wî kesayetiyekî cuda ye
وفكري وي جداية كردكي آزاد وندبن كنترولات ديا خدا نورمال همو کس دبن کنترولات دیا خودنه سروکاتی شری دیا خودر نبیجه او دزیا باوی خوکر او شری باوی خوکر او شری برای خوکر او بکورا لباوی خوخست تشتی آبوی پیس نبیجن وی دکن ملائکت وی دکن شورشگر هینا زاروک هینا السر ناندگری هینا بخدری وی دکن ریبر وی دکن سروک وی دکن طیاره یا قیوانا افچی پروردهیه وکی روبوتا پکیکه بی وکی فابریکا روبوتا اجا افچ روبوتن افچ خوزیاب روبوت چینه و کوریا باشور نه آبا کر خوزیاب روبوت وان روبوت سامسونگ روبوت ژاپن و چینه اف روبوت قندیلین روبوت خاپو بلا 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 دو آخف نزان چک بشن نه سری نه بنیش آخفتن آوان خویایی تنزان مرون کارها سری آخفتن قونا آخفتن مرانی کارش هف درخیل کابیا چو گفت بره فیلوزوف اکوارش مروان مسئله هانی درخینه وی بنا بخینن وی ترمپه بکن و حال بکی یکی ترسونک نویرک بزدونک اعتراف چی تصفیه چی کجر دست آویتی بدها کچوشنه کردا یا هر وگر هر پرتوکا نجدت بلدان وگر هر است لسرجنين فككي يكو أبيكل أوروبا يكو دفش فككي بردانه اشتر بحث آبو بكن بآبو شاني سريوان قاتيش مربسني سروكي خود كسايتي كي سربخوي وبلاني بي سربخوا 19 ساله للشامد من خدمتها رجيمه بعث ما سربخوا بو تيكلي وي بصدام حسين رب حافظ أسد رب سربخوا بو تيكلي بالدولة دو پریچک و یالچین کچک سربخوا بو ترو سربخوا بو سروکاتی کی سربخوا کسایتی کی سربخوا اویا دیرو کا سروکی خوشی نازناکه نهاجی سربخوایی او پس نه باخچلی دیده و باخچلی پس نویده باخچلی سلاوا جرچین او جی سلاوا باخچلی وگرینه هر دوی نتوه پرستی ترکا خدمت دولت ترکو نتوه پرستی ترکا دولت باخچلی و افضل عوجله لو ما مبري ما بحثي ويكربو عبد الله باغچلي من ويكربو عبد الله باغچلي ودولة اوجلان امر الناوي وان بقرو عيني سرقينه تبشكينه ها اف وكم سرقين منزانن شنه خلكي مي باكوري كورستاني دزان عيني تو اولو بشكينه شو فرق باغچلي شو فرقا ابو باغچلي وشهفتنا عيني سرقين وكي تسرقينه كي بك دقة وتلو تبكي كي بك بدقة وتلوان بنا نفس مسألة كاشا هرن ورن وكوبروانات نتو دو جوني وندرباسي مديا باكا كي بفن بالسدا وق في فان فيديو يعني سالانه ام جيج دبن ام خلقي جيج دك وسروكاتيه وهما و آپوچی هری باش دیر کدومه دیا بگه گیده ای هری کاره ورا بکه دروا بکه و پس نه آپو بده اف آپوچی هری ساغلم ای هری درست ای هری باش کیور رخنه بکه دفداویج شهیدا آجان عمیل کریگردی و نظانم چو هزار گوتن کراس خاپو تین ل کسین کور رخنه ل خاپو دکن دچن وی کراسه هان لوی دیکن کاتت شوان بش
gelê me Bakurê Kurdistanê bi guman û bi tirs rewşa Rojava dişopînin. Bi taybet piştî van çend rojên dawî û daxuyaniyê Mazlûm Ebdî ku dibêje em ê tevlî artêşa Sûrî bibin. Qesede wê tevlî artêşa Sûrî bibe. Êja Salih Muslim ku pê vira, bavê vira li ser medya PKK bi zimanê Tirkî li ser Anafê hem daxuyanî dan. Salih Muslim jî wekû rebenê ku ji bo ku xwe bide qebûl kirin li nava PKK de heta jêtê derewa dike, vira dike. Yan jî rolekî wî heye yani rolekî wî istixbaratî heye yani. Yani ne meqûl e, ne mumkin e heqwa se derew. Heqwa se xapandin, heqwa se vir ne mumkin e. û ne meqûl e û ne mumkin e ku rastiya PKK nas nake. Çima heqwa se kesên damezrînerên PKK, kadroyên pêşengên PKK ê ku bi dehê sala di nava PKK dimane dev ji PKK berdan ji ber ku rastiya PKK dîtin. Rastiya wê a xapandinê, a kujeriyê, a kirmînal, a hemû tişt dîtin û ev Salih Muslim heta roja îro derewên PKK dicû û diafirîn. Çi dibêje yani Salih Muslim? Tirkiye ne di nava vê hevsengiyê de nîne bila gilê me ji me bawer be em xurtin. Tirkiye ne di nav vê hevsengiya hanê de yani. Yani te ana te rabihêre şivanekî li gundekî çiyayî ê Bothanê yan jî herêma Serheda yan jî herêma Hevê da herêma me a Aliyê Qulbê û Pasûrê wê wan deverê hanê. Ti herî ji şivanekî bipirse gelo Tirkiye eleqeya wê bi rejîma Sûrî heye yan na wî ji bêje çawa kî dibêje tu neyî. Gelo rewşa Sûrî hikûmeta Culanî rola Tirkiye, bazariyên Tirkiye, hesabên Tirkiye hey yan na ey bêje çawa tu neyî. Ev kî wilo ev kîjan ker heyî dibêje dewleta Tirk nav mese li vê hevsengiya hanê de tune wê li dîrek wilo ji ber bêje. Ez ê jê dibêjim her berê xwe bide daxuyaniya Salih Muslim li ser Anafê çawa dixwaze gelê me yê Bakurê Kurdistanê bixapîne. Bi derewa bi vir û derewa yani. Di nava vê hevsengiyê de dewleta Tirk tune. Dewleta Tirk tune dewlet Baxçelî ev sibên îro êvarê çima dibêje? Bere qesede û hesede here tevlî rejîma Coranî be. Berpirsên Tirka, wezîrê derve Hekan Fîdan, berpirsê istixbarata Ibrahim Kalin, Recep Tayyip Erdogan, kesek di nava dewleta Tirk de çine û mudaxela vê mesela hanê dike sibên îro êvarê berî taştê piştî taştê, berî firavînê piştî firavînê, berî şîvê piştî şîvê û piştî paşîvê. Mudaxele dikin, daxuyanî didin, çewsandinê dikin, gevxwarinê dikin û ev ku pê vira hatî dibêje na dewleta Tirk nav vê hevsengiya de tu neye. Dewleta Tirk em xurtin bere gelê me ji me bawer be em xurtin. Tu xurt e. Tu xurp e. Tu nexurt e. Ku hatî kenê xwe kî dike? Ne eybî ji Emrê tere ji ya ez çi vîzlamê har bêjim. Ne ez wî nas dikim. Ji not û sisiya de ez wî nas dikim. Li Şamê me hevdû dît. Ne bi xêr û ne bi ehla bi dema ku em xapo çî bûn. Ez wî nas dikim bê çi malayê. Ez nas dikim berpirsên PKK bi çi çavî li wî dinerin. Berpirsên PYD bi çi çavî li wî dinerin. Bi çavê xulam û zilam alê dinerin. Ez nas dikim malê di navcivînê rêxistinê de emane û dema nirxandina Salih Muslim dihat kirin çil ser Salih Muslim dihat gotin. Ji xwe lê binerin çi dibêje? Li gorî li hevhatin û li hevkirina di navbera hêzên Qesedê û rêveberiya Xweser
تشتك وي نافي وي ريفبريا خسر وي نمينه تشتك وي نافي كنافي وي قسده ومسده واسايش ومسايش وي نمينه نافي ورنگو هرتن آلوي ورنگو هرتن هيزين سوريا ديمقراطيك وي نمينه لغوري الهفاتن وبيبي وكي امبيجن ارتشاي كمين يعني جي آلايا چیجر دبیجن طابور آنزان نه طابور جو طابور مستر چه حیه ده هندري ارتشه ده لغوري روشا ارتشا تركي يعني سي فرقه وسي ايالات المزنها بن يعني ده هرمي ده قسده نافي وينمين قسده وهيزن عسكري اللي وربن نافي وان ورقو هرتن آلا وان ورقو هرتن درشميا وان ورقو هرتن ايديولوجيا وان شخوي ببا ايديولوجيات دولتا سوري تشتك نامينه يعني سروقاتي مروقاتي فلان بفان وان تشتي باش دبكو بچكي اف امجي خلاص بن امجي مروزي خابو خلاص بن اف تشتي ايني دو مسئله ده چه دبیجه و برادری هانه ریوبریا خسر و دبن کنترولا قصده ده بمینه تشتک ناوی ریوبریا خسر جی نامینه ناوی ویجی ورگو هرتن و چیجی هیه ناوی قصده و اف گروب مروبه یه پیجه و یه پیگه و مپیگه اف همو ناو نامینه آلمان نامینه و تشتکی تنه هبه و آلا سوری ويوري لارخصن يقولوا لغوري دا خويانيا صالح مسلم تقولوا دخوازه قالي ما يبقى كوري كردستان يقنع بك هرتشتوك خو بمينه نا بري منا افتت خابينه هرتشتوك خو نامينه انت قربوين دفجت تشتي خبر ده تفلي نافنده ده انتجريد بداخوازه ابو انت قربوين اولويه توك خنامين شو معناش أنت قربوينا تا ما توك خبيني جركت أوتونوم به توك خبيني جركت فدرة به تشتك دخلت النجهرة وكي سيستما مثلا نعم لبلجيكا هريما فلاندرن انتجري بشكي شي دولة بلجيكا لآلاوي حكومتاوي برلمانوي قانوني بالسريع خانه يعني اف في شكلي هاني تجمر بيجو والله ويدوا اف هريم دبن ده سلادار يا قصدي وك اشاره ددكو وتشتوك خبي من النانا اف وات خابينه باكورينو افي كل اوروبا افي كل الولاد اف صالح مسلم خابينه تشتوك خنامين شوال باكوري كردستاني فكك فسخ بو درشمه داكتن انت قرب بن تفلي دولتا ترك ببن تشتوك خوانما والروجاوات تشتوك خوانين اوت خابينه كوبي فراوت خابينه صالح مسلم چی دبیجه دبی لدیجی تروریزم و یکینه هفار بین آوا کرن لدیجی تروریزم ات رژیما جولانی همو تروریستن بخواد تروریزم تجشه تولي في رجيم هاني دبا تو في رجيم هاني وني لديجي تروریزم وني يكينين هفار شي بكن اف چواوي چي ببه كوجرين هوالين و للرقاي ناوي وچي هروين خلف هوالا و سروكا بارتيا پاشاروجي geleceka Suriye a demokratik hat kuştun kujere ve neha generale da arteşa Colani unu kujere hervin xelef une bibin havalin hev li dijî terorîzmê unu Ebu Amşa rojavayî nazikin Ebu Amşakî belkî bakurî nizanin Ebu Amşa ê ku Efrînê dagirkirin Efrînê kirêgirtiyên artêşa Tirkiye çeteyin artêşa Tirkiye ku wedgo çete û çetet medya xwe hûn û van çeteyê hanê hûn ê bibin hevalên hev hûn ê yekîneyên hevpar li dijî
تروریسمی آوا بکن والا من شرمی برازا وجن وکیدن قصده وی به هیزا اساسی ده ارتشا سوری ده هلبت وی هیزا اساسی جبر کو هجمار قصده بیتره چک قصده بیتر و خورتره پرورده قصده بیتر و خورتره نورمال gerek artêşa Sûrî were tevlî qesedê bibe ne qesede here tevlî artêşa Sûrî bibe normal wilo ye hêza lawaz û zeîf were tevlî a xurt be lê ne Xapo ne Baxçelî ne Erdogan vê dixwazin dixwazin ev hêza xurt ev kutleya xurt ev hejmara mezin ji heştê heya 100,000 çekdarê wê hene قصدي وهسدي اوي هرن تفلي رجيما جولاني ببن قصدوي هيزا اساسي بي چبه نه قصده دكاري آلا خول سروان فرض بك نه دكاري رنگي خو فرض بك نه دكاري ايديولوجيا خو فرض بك نه دكاري دا خوازن خود وكي هيزن سوريا ديمقراطيك برادرین هجا خوشکین هجا لباکوری کردستانی جدما رژیما جولانی هاتی گوتنا دموکراتیک لسر دوی وان تنه لبلگی وان دو تنه و تفگره خاپوچی رادبو رودنین و دموکراتیک ایزین سوریا دموکراتیک پارتیا یکیتیا دموکراتیک و حمودش دین دموکراتیک وانا امگیش کرن به دموکراتیک بوینا وانی دروا اویدن جی دموکراتیک و گوتنا دموکراتیک ده یک بلگه وانده در باس نابه ده یک دا خویانی وانده در باس نابه دا جاکاوی وی زواجا هانه وی چوا چی خودی صالح مسلم زانه حوال صالح مسلم باوی ولاد زانه و سروکی نووی زانه و دولت باقچالی زانه دا جاورن صافی بکن صالح مسلم ده بیجه اف انتگربوینا قصدي برژیما جولانی پیوندین خو به پیواژه چارەسەریê re nîne derew vir çawa peywendiyê xwe nîne te hatî kî dixapîne li ji bo çi dewlet Baxçelî daxwaza ji Apo dike dibêje ji qesedê bixwaz eşkere bê didilî bê guman bê şübhe herin entegre bin تشتي دكي تشتي تباشر لي هنا باشتر هنا خوشكتر بك بريز عبد الله وجلال ولو قيمة مناي وكي دولتا كور دبيت هنا بيتر خوشكتر خدمتا دولتا كور آترك بك چاوا تيكريه خو پيونديه خو بيواجويا تسليم بويني آبا كوري كردستاني بيواجويا انتگره بويني ترکلشمه آل باکوری کردستان چا پیوندی خونینه تاتی حنگی خوب کی دیگه تاتی چنه خوب کی دیگه بلکه تهن چتمته سخت مخته مدیا خاپوچی تو هم بخواب اینه مدد کاره بخواب اینه مانه مبدون از دکن باوی ولاد تاتی کی بخواب اینه دوی پیوینه ده صالح مسلم اشکره دکه که هفدیتن انوان وکی ریوه بریا خواسر وکی ریوه بریا خولی سر و دولتا ترك حنا هيزن سوريا ديمقراطيك و دولتا ترك بدزي دوري ماديا حفدي تنين خوا تشتي خوا بيكتينن باشا وديد آبو بدزي هفدي تنين خوا بيكتينه قنديل بدزي هفدي تنين خوا بيكتينه قصده و خسريا ديمقراطيك هفدي تنين خوا بدزي بالدولتا ترك آدا غركر تينن هی بیباون و هی سرسرین و لجاپشتی حق واسه هفدیتینین دزی مذاکره و دانستندینین بدزی لجبوچون خلقه دکن آزانین دولتا ترک چما قصده جير حق هر هفديتنين بدزي جيبكو أنا كسجير قبحته جا بككير جا آبور جا خابور جا قنديل جا صالح مسلم عادته خمناك بيچه قاس لبجنو بالا وانتي دانو استندنين بدزي بالدولة ترك آداغر كر
لێ بەرپرسێکی ئەنە کەسە هەرێ بە دەولەتا ترکرە بەدو بستینە خاین ئاژان نزانم چێ تڕا بە ڕەخنە لە وان بکە ڕەخنە لە خاپۆ لە دەو پارتی و چەقلماس پارتی بکە هاتە ئاژانێ دەولەتا ترکرد تو چ قەیس پەرەش دەولەتا درستینی کورۆ هەی سەرسەری هەڤالێتە پارلەمانتەرێتە شارەدارێتە معاشێ خۆش کی دستینن تونجەر بەکرهان معاشێ خۆش کی دستینە نان و ئاوا خاپۆ ji kîsê kî ye ji kîsê cateyê ji kîsê kî mane ji kîsê dewleta Tirk a dagirkere havay Salih Mislim ji tir dibêje hev dîtinê me bi dizî hene berê jî hebûn û niha jî hene baş e hûn ji bo çi bi çi heqî dev davêjin Kurdistana Iraqê bi çi heqî hûn dev davêjin Herêma Federa a Kurdistana Iraqê bi çi heqî hûn dev davêjin Partiya Demokrata Kurdistana Iraqê bi çi heqî hûn dev davêjin Malbata Bersanî hûn wan dikin ajan û xayîn hûn di nava xıyanetê de di nava planên tarî di nava tiştên genî li dijî gelê Kurd hûn gevizîne gevizî bihin bi serweketî bi çi heqî hûn rabin kirasê xwe yê riziyayî ê genî ê pintî ê qirêj ê gebmar ê sextekarî ê xıyanetê hûn rabin li hinek kesên din bikin kaz ez bi çi şêwazî bersiva vî kûpê virabim rastiyê hinek vir û hinek rastiyê di nav din rastiya xwe jî eşkere dike rastiya rêxistina xwe dibistana xwe dibistana vira tu çawa xelkê bikin robot tu çawa wan perwerde bikin robot wek hev biaxivin wek hev vira bikin ne kiryetîv yanî kî derewekî wilo xuşiktir baştir bike tu ne wek hev aynî robot aynî sîstem aynî program aynî qalib tevgera xapoçî dogmatîzma tevgera xapoçî û bi vî şêwazê hanê bûne jana zira bûne kanser û ketine nava gewdê Kurd û Kurdistanê ya wê Kurd bi ser bikevin ya wê doza gelê Kurd bi ser bikeve ya wê tevgera xapoçî a kanser a kolera wê bi ser bikeve û gelê Kurd xatirê xwe ji nava gela ji nava netewa bixwaze bi saya serê xapo û dewlet baxçelî û kesên wek Salih Mislim ku mixabin yanî xwe anî rewşekî vê rewşa ku ew têde li vir ez têm da ya vê xelekê heta xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de